ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Hadin baki khat arngut ki MLA kila mi no na kaseng Congress ban let ya so shaka All India Trinamool Congress ki nongelam jong kaseng Congress hagani ka jilna kila kenno baki khat arngut ki MLA kila Shet Kylla ya ki Paidbah namar baki Paidbah kila Punjab ya ki na kaseng Congress hanrai menta pat kila e no ya ki Paidbah ki bala Punjab ya ki halor gani ka jingkenno jong ki nongelam ka Congress uway na pedeng ki khan arngut ki MLA bala pet seng ubadairu uway na ki nongelam ba hakmat jong ka TMC menta uba Charles Pengrup ula ong ba gani ka jingkenno ka de ka jingkren ka ba Khlem nongrim namar ba wat la ki mi no makana na ka seng Congress ru hanrei ki don Ryngkat bat ki Paidbah bat kimshim la e ye ki Paidbah bat kam dei ba kila pet shakino gino ki jaka hanrei ki don hasinda bat ki Paidbah habakren halor ka jingmi no jong u bat ki parlok na kaseng Congress uba Charles ula ong bakum bakalong menta ki seng san perthai ki badan hagani ka jilna kila sha yo ha ka BJP bat wat ka Congress ru kam don satya ka bor banyele persha ya ka BJP bat ladakan sulong sa kumni ben kan bo jing e ya ka jilna bat dei na kata ka daw ki mi shakman banya sno bat ka seng ka badon reng banya khun persha ya ka BJP bat kata ka dei ka All India Trinamool Congress. Kumbagalong menta ki MLA ki badan hakal yang persya ki don khat nyongut kata khat arngut na TMC bat sangut na Congress bat uba Charles ulaong bakat kum ki kindon ka party ka badan shiphongut shajarong ki MLA kan yo ya ka benta ban shim ya ka kam leader of opposition bat kumbagalong menta wala ki ya don lang bat ka Congress hakal yang persya ru hanrei ka TMC kan hab ban shim ya ka kam leader of opposition ladangi Pai sikniki bontili kisnem balandep hoit ngade baladan haka sengla bon snem nadu snem khat kandai spa kandai pulai kumu treasurer juga youth congress haka por bangadang dan dang life snem kerta kata kalande haka seng but yo kalad ban long omeli yung ni kaseng house niya mara jadlay bateter hadog badmentaru adong long omeli bad ngalabadi ki party post ki president ki post ko per aga party bara ka sarkar kumjo te enrei hakini ki kindiat sne menta kalawan ke jengsungo ngake ba ada kikwa bentri namun tak Paidbah namun tak kejela nak benta ongno ya kajat binu yori borokoi ngidan kami ya kaseng ke bakhlai ke ban ai ke jingkesan ke pura yangi ki nong mikmat ki nong tre party bagin laban da yelde baje ki nong sosnong juga jela naki benta naki seng ki bakwa ban pin paik ban pin pra ya ka jinglong jungi kum ki Kristan long la kadwe de bakaniam bat kwe ki bentaru bangi jikot ak Congress party ke secularism Dimanda subuh lata fidan haka seng ke bakam telot nomental. Ya tak tingim lalen. Ke Congress party jungi haka center kala kam telot. Om diba kimdan ki briu. Kimdan ki rangba lani ki leader. Ki nongyelam. Kidan dindre kimsim laban Kim laban yalam yangi lani ban kedowi kat linti ke bas bah ke ba penginaban ya kenapa kam scam ban pen he ke parti defin le aku no aku tak kipor kumir kim ginong song snong nani ki riorong ba ki riu perkan pidan arbenta
Kawai gede ba pin ailat pilaban ailat bakan tulun kumtuhi barban ong dan terjinsong tokat baca lani ladafi perkat nagabenta nagawai galiang pada ban percaya gini ka seng BJP bat ki allies ke jongka kabumut banung pin klumar Mesti tak mentuan dia kejemur kejemur padi ke wadia ka emlang kasarang tu. Pihak biang seman. Dia minta piniang sekemat Khlem ki tiar rumlong. Dia senungin pai. Toh. Dia kani kalau pelong yang ini, dia ngah ya nam tak kiwe te gamnot ban keren mo. Pelong yang apa? Imat kalau ada ke bor bangin ya ini snow kitilang buat kanu keseng buat kedan kejo kejing tu kejo kejing terang kejing amnut tinggi hari keseng ke AITC All India Tribal Congress ba lembah ke jing yalam jing lembah ki strategi uno jong bai uri orang bau bekerteng uprasan kisut ula laban pin Khlem ya ke bor ke berat ba jong BJP West Bengal. And let the fikirling and group nice work election umno bon job ngade bom job BJP maka bor job ki kepala kain hadu kata lapun dan kamlut ya ki egi ba dan aga bor job sarkar ban pinlem juga TMC berka Kongres West Bengal ini laung yung ka TMC kalale Henry Drami ke result pada long de kumbai. Kemudian kan ke apa ke parti tahu beliau ba ulang ulida jo IPAC Indian Political Action Committee. Ya shambat nu laiganta aku yasni. Baca wongya. Pitharai pinhunmu kumuri orang ba kumu nong yalam jo kejela ka jongpi pun song klanti badban pidiangi ke ek badang ja ka ni ka jela ka jongi barak jela jo piru kadno ki leben ye ki ngomdi bang ben ye ki seng ki badan aku wen lomga ak beri wa kaniam ini ki Kristen jumia agar jelas tinggal sah nyon nasa you leben agar jelas hi berokoi agar hi berokoi tekani ka pelong yang to namtit degba ngali join sekani ka seng min lana kata kaya ta jo kata tengen absanya ti jong play inrei lada film sedang hina lade munu berwan baniara pipike di kani kala pelongnya ban join ban mina ka seng Congress Henry lada fipet ke jingtu de jo ide ka seng Congress ko persangi ban le ka jo di kani ka seng thmai jungi bagi majru ka de ka jingtu bagi kwa ban percaya kani ka parti BJP bagi alai soga ktang ba kinum la ban le kad baki mon aga jela jungi ka jela ka lai lot au nom da tinang ta kata ngami na kani ka sai Henry ngamdan kanun dau takung bai bat podong ba ka seng Congress ka di seng ka bam long bus niu yo ta ngam kre ni kren apa mimi sekamaran tma film laban mi Khlem ki ikhtiar ke bak klein ban prisha ke bor
kebalaban pin lebih ini tang si hak si Khlem ke TMC piong patsuti lele kamdan kanun keseng hak sedang dingkong pola sedep suti lupa dari piong ki parti rulong ni parti nasional dak burang dak mau puno sama bam kuai kedua ruble ujab ya MP nak TMC dia tu por ke TMC lah suti All India Trinamool Congress AITC ni mau ke TMC ni All India Trinamool AITC temenda apa pio ya ke parti kepada nak jo ke jing temu tu kata ka dia pia pesong si Paidbah kila menong ke dia ke parti ba dah di kongres juga di parti dah hari mana pun sengi kongres di Mukherjee bangai pun sengi ke sengi kongres nak do kipor Christmas day miswa anti kipor le pinkam swa bagini ke statehood dia di statehood pun kun nak sengi kongres dia abun ki lagi konstitusi juga bisa kawang mau deh mar ki parti yang way dia jayu hadir dia kan jakum jui ini pihak ki nong yelam kan ki bentre hapo ka di lama jong ka AITC kin tre hok ne em nak bentak ben warna ya ka jing suku jing sai jadi kita ka jing kili ba pihak buah ki Paidbah bon ngambu bentak marla syai subuh apa kan ni lama juga AITC ni job ni yo ke mandate nak ki Paidbah ban sensar ye kadika jela ka jumi moda ban song tigi suki de mangi la fi de ruling na biong gra liang pursa de mangi ban song itu tigi mana kalau minta tambah kejing ya benefit jong ya kini kelomba ila yo i te kini ka seng wala de demonstrate la de Paidbah la yo i ka bersih la i ba playing hakini garan ka bor what is there to lose aktin paring biong they have nothing to lose ditang tang da kebawalan pelongi apa dong to ya cuma jangan lami Henry ngammi dah kecing dong ngammi dah kecing dah dengan ka bentak ban bain ban call ni ban ong ni kum tai ki badan ka seng kongres ga buru mi ya ki kum ki himen ki para jangai ya ki dong ilam jo seng kongres ru ngan long ukpa jo ki ru kum jo Henry akamadan politics de ni banse habami la ka jong kai tang tai ngam ko aban kren agani ka por nomor agani ka kasi jentia jungi what ngan long unong ilam mo jungi te ngan prasang kar bala ban so tho yeki bala da fi join sakni ka seng pim join namar ba fi ben ye ka oi ka seng re ban pin thain ye ka seng nam ka la ban sinsar buat kum kana keren minne ban pindo jai ye ki seng ki mut ban pin pra ban pin jot ye ka lawai juga ki briu sejak briu cui lo khamtam ki pait kristal budan Khlem amma ka jila joni hakap akari India hi borok we jadi kata ka suju boro ar parti minta ki AITC buat ke kongres buat ada dan kiwe ru ini apa song oposisi buat gin tray ke juga kam bagi lagi tray minta khat lai tili kisnem south tili kisnem ban persya la ni ban long constructive opposition nak minta ke jalan kita tinggal nang ni aj kum joi ke hadu ban takut ke ni ka dalam joka ajar arpulai kan hab sim nomor kat kum ka ain kat kum ka ain joka constitution joka di India but kat kum ka rules and procedures of conduct of business in the house ka parti ka badan
badan ki member pala ki ka shipawut automatically ki qualify bagi ong 1/6 of the strength of the house. Tengmut shipawut ke. Tidak ada karar ngut di automatically qualify benlong leader of the opposition. Dia minta ke Congress kamla pun qualify. Mari kita tentang sangut, mau kita tentang sangut minta. Dia automatically leader of the opposition kan wan haka TMC. Haka parti ke beri ke merge minta apa ke TMC berka AITC. Kata dia that is normal UE. Legal golong fi arbinda. Nadu gomi ka anti-defection. Miswa dia 1/3. Hausnya masih cara lain fikir mau em. Gopra tu usne bopra ka NCP. Kimi Henry ungut. Nakakatsao ne kano. Kaditang 1/3 te. Berpoy ke 2/3. Jindai speaker umla apa disqualify. Minta apa deh? Fiabdan 2/3. Kemudian nak khadnyo fimla ban dunai ka khadar. Minimum kata. It was say awin me. Di pinong ba abagila babakani ka party bala merge berkayu gila fulfill the conditions kebadan habo ka tuka Anti-Defection Act. Tigala ada. Nani house name arjal khadlai. Warbanga mina no sorong kam. Nang kot konstitusi sorong kam. Ngalong yu khun cuma. Ong hele na na po nung tumay na po so morong kinengan wan nung tumay. Udu tiket mulayo. Hindray nagidaw banga hadu mentangam dia. Poi ka kerteng jo ki candidate ki ban ye khun na ka seng congress ka kerteng jo karacha. Uile independent. Tegi hatu ki por ki Paidbah Khlem no. Tiong wat kuslai. Ye pa jo pi ngala pinjam do seng congress ye fingin pinjam do independent. Te pinong ba Shet class no mga katu question kamlang. Kay kan jing tu jong pi kay kumuri romba. Aga seng congress ni namadan ki buong angi dingi pej brio. O ngi dingi pej bodi bahayang basem. O ngi pej brio bala bantrai. Hoy dan ki buong bagi pej brio ba dan hakanuka seng. Tigi binta ki bubun. Tilada da kanu ada fidan hakanu no seng. Ada fi trainam to pej ba med ban mesir. Dak ba pilong ba ngan syakri hok kat baganai. Tidak ada pindep yang tu jingkular ke jompi. Ngai kam nundan kum kata kenting bon ba. Ogi punjab seng kongres muntah lah Shet Kylla. Shet Kylla nu ladu Shet ladu fetsinon ke. Ni fempet tengi dang dan dia akman Paidbah. Berhadu mentah rugiwan ki Paidbah. Kimong ya api angade kongres Surabaya rapnya. Ni Arab Selasa. Nimju kili opd kongres ne pide TMC ne AITC. Ne pide UDP mengamju kili. Pergimde yang bergili, masih nak job ide nomik mat jong konstituensi hiburan kau baik. Dia nak merkata, orang makani ka kintin ke bumi, bagi Shet Kylla bah kumni kumtai, kedi tangga jengkren ke bomdang bamsomnia. Agak kami masih.